Ikaze kuri Murindi Official TV1. Ndasubiramo, ikaze kuri Murindi Official TV1. Ni ikinyamakuru gikorera kuri murandasi cyangwa kuri murongo wa YouTube. Reka tubagezeho amakuru agezweho. Miss Magari Benjam wahagarariye Argentine mu marushanwa ya Miss Universo 2024 yambuwe ikamba. Niyo makuru turi bagezeho. Amakuru ya kabiri, inka yishe umugabo washatse kuyifata ku ngufu, aho ni mu gihugu cya Brazil. ADPR yahagaritse amasezerano y'abapasiteri bafungiwe insengero. Ahangaha rwose urumva ko ahangaha birakaze. Ubuhinde, umunyakanada w'imyaka 32 yafatanywe igihanga cy'ingona. Ngo no kwangwa yari yarayishe. Niba yarayishe akayirya ntawamenya. Reka duhere ku makuru ya Miss Magari Benjam. Miss Magari Benjam wahagarariye Argentine mu marushanwa ya Miss Universo 2024 yambuwe ikamba nyuma y'uko avuze ko ari irushanwa ryabayemo amanyanga. Yavuze ko ryabayemo amanyanga kandi wabaye Miss ubwo nyine yikozeho. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga King Lodge kuri YouTube, aho yavuze ko iriya rushanwa ryabaye mu Ugushyingo 2024 harimo ibintu bidasobanutse. Uyu mukobwa w'imyaka 30 y'amavuko yavuze ko umukobwa wo muri Denmark watwaye iri kamba yari abizi ko azaritwara ndetse ko bishobora kuba byaramenyekanye habura ibyumweru 2 ngo bagere ku marushanwa. Reka tuvuge ku makuru yo muri Brazil, aho inka yishe umugabo ashatse kwisambanya, yakoze rwose bimwica kabiri. Mu gihugu cya Brazil mu gace ka Samambaye mu mujyi wa Fedelo haravuga urupfu rw'umukozi wo mu rwuri w'imyaka 50. Bivugwa ko yagerageje gufata inka ku ngufu. Uyu mugabo utatangajwe amazina yasanzwe yapfuye aryamye iruhande rw'inka yambaye agakingirizo yari agiye gukoresha afata ku ngufu iyo nka. Amakuru yatangajwe n'abakozi bagenzi be avuga ko uyu nyakwigendera yari yabanjirije abandi mu kazi ubwo yari agiye gukama inka ku gicamunsi cyo kuwa gatatu, aho yari abasize. Ahangaha rwose aya makuru ndumva no kuyakomeza rwose. Aya makuru ni incamugongo, aho uyu mugabo rwose yakwicwa n'inka, ariko reka nyakomeze nta kundi nabigenza. Amakuru atangajwe n'abakozi bagenzi be avuga ko uyu nyakwigendera yabanjirije abandi bakozi ubwo yari yagiye gukama inka ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu, aho yari abasizeho bariraga. Nyuma yo kujya gukama, bagenzi be bategereje ko agaruka baraheba, ariko bahise batangira kumushakisha niko maze baza kumusanga yapfuye. Umwe muri bagenzi be yabwiye polisi ko baraye basangiye inzoga, ariko nyakwigendera agira umwihariko kugaruka mu rwuri, avuga ko agiye gukama andi mata ahagana saa 12:30 za mu gitondo. Nibwo umurambo we wabonywe n'abakozi bagenzi be, bagasanga aryamye iruhande rw'inka yapfuye, ariko iyo nkubo igaragaraho ko yari yambaye agakingirizo. ADPR yahagaritse amasezerano y'abapasiteri bafungiwe insengero. Itorero rya ADPR mu Rwanda ryahagaritse amasezerano y'abapasiteri n'abarimu bayo bakoreraga mu nsengero zafunzwe mu bugenzuzi bwakozwe na RGB muri Kamena umwaka ushize 2024. Mu nama
yataranye kuwa 27 Ugushyingo 2024 komite nyobozi y'itorero ADEPR yafashe umwanzuro wo gusubika amasezerano y'umurimo yari yaragiranye n'abakozi bayo bakoreraga mu nsengero zafunzwe. Mu ibaruwa ifunguye hashyizweho umukono n'umushumba mukuru w'itorero ADEPR Pasiteri Isayi Ndayizeye. ADEPR imenyesha abapasiteri ko amasezerano bari bafitanye n'iri torero yahagaritswe guhera ku itariki 8 z'ukwa mbere 2025 mu gihe cy'amezi 3. ADEPR itangaza ko icyo cyemezo cyatewe n'ikibazo cy'ubukungu cyaje muri iri torero, ndetse baboneyeho no kwizeza aba bakozi bahagaritswe ko mu gihe insengero bari bayoboye zafungurwa bahita basubizwa mu kazi. Ku bijyanye no gukomeza umurimo w'Imana, aba bahagaritswe bemerewe gukomeza kuwukora, ariko bakawukora nk'abakorerabushake. Ahangaha ndumva birakaze. Mu Buhinde Umunyakanada w'imyaka 32 yafatanywe igihanga cy'ingona. Abategetsi bo mu Buhinde batangaje ko bataye muri yombi uyu Munyakanada ku kibuga cy'indege cy'i Delhi atwaye umugufwa w'igihanga cy'ingona mu muzigo we, ubwo yahagarikwaga bwa mbere mu igenzura ry'umutekano. Uwo mugabo w'imyaka 32 yari ari ku kibuga cy'indege kuwa mbere kugira ngo afate indege yerekeza muri Canada. Itangazo ryejo kuwa 4 ry'urwego rwa gasutamo rw'Delhi rigira riti mu gusuzuma twamusanganye igihanga gifite amenyo atyaye gisa n'urwasaya rw'umwana w'ingona, gipima amagarama hafi 777, cyatahuwe cyasaga nk'igipfunyitse mu gitambaro gisa n'umuhondo werurutse. Aho mu rwego rwa gasutamo bavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi, ndetse ko icyo gihanga cyahawe ikigo cya leta cyita ku mashyamba n'inyamaswa. Ese koko uyu mugabo yari atwaye he iki gihanga? Yari muri Ndi Official TV1 ikorera mu karere ka Gasabo hamwe na Jeff. Ciao ciao.